Kulai pi parlok kani kesini tentang sini dari sini elektrik di lapo ka Boli Ridimar Renewal Outcome Center ini ki coworker dekat pada kani ka center Hamo Klam Panong Stein ni lawan poi tak kesini angni Kerala serta angni kita sudah mi lapo ka lut ka ying mane balabu ya ka jintep jong ka Alfonsa Bukui Tinggidan ruang ni Gilbert buat Valerie. Ini Arhut Ilasim ya kajing ya thok ketu turim kepakut ka lai putrik. Di kene kajing wan joki cha kene kajaka kajing temu jongi kum ka kenun kalong wan retreat na kabanta sau singi gini ki Arhut ki sijur ki pakut na po ka retreat center jongi Hamo Klam. Kane nak bertanya jongki kalau ke honeymoon, retreat honeymoon, mereka lagi sijur market kita nilai kedua lah ju sem datang kini ki couple kita ningkong kita celebrate ya kajing yalong kawai jongki hau press dah sakramen jong kecil kurim dapat kiwan mana songlang paro arwat hakmat jong belai ban kerpat susu bat belai jimut susu nak bertanya jong try di Pak Gilbert hadin bagi layak kendu pada bila simel yang kecil kecil kurim kalai potrik di ke papi singau papi wan lani ke kecil cemui jong pi papi wan sakani kerja Tunggu kada yang disungguh play terakenat kini ke baro kini ke lam sungguh play pada nak jangan play por latihan play tentang nak keringi na jan mat kat fang inang wan jan uji so dan bak sakamen kut minta kasi lapos Kerala ban wan mesti minta ke basau sini cuma pok Kerala ikan baro kada ke lam play sungguh play kada ke ke jongi kalong om nak minta jongi kisijur dai nak minta ke pha jongi kini banang milis mat isok di bagian lagi arung sijur berkam tam long kurin babah kurin polisi pun Pak Gilbert ka insutenat yang tak tin kelamik napi di balari pat ikan berong kong syabe nasungu kala doble kani baro kadi kajing ram linti kajong kadi kajing kupu kajong na kabenda jumi akajing shisha nim deban go ay kani kala banwan baro armut nama ba ni plan banwan jumi shiker la hoban Desember ko bangun padia tho indai kani kalong kasande kajong blay ba upwa ini baro armut kani go ay kani kala banwan shikani kajaka kapaput banshim benta banwan program banwan semua ini cakap jom kirimku hantar be kini kesi idang ni nak mani balatap yang sing Alfonsa banyak session bentaru ya ke retreat sausri kini kajaka baik ni kalau je shisha kajing ku kajing play nak bentar je baru kajing temu ke bani ni wan ni kumbai oh kurim jonga ba ni bangin na bantai kini kesam kapabha kapaput lagda ke bani shin bentalang kajing long mesin kajing baro armut balkon kibir kibatlot ni habang iwan bajishin benta kajing duai ban mejan show kris menang la ban nang kampe kajing kajing baru baro armut kan kamru bantai ni kaying kasan kabaku anda kilami iso ni kun kebau play un sai nak benta jing baru kumbau jisu ong ba bau ulang kajing shai ni ro ginayo ay kajing shai na lupa nila yang baptisma sakramen baptisma baru ke sakramen kita nyok yang nirang nyok yang syui ke jinsha jo mesti betul jisu ani ke jinsha ke Tuhan ni kibril bat limba jadi kibril la akan tempun kata ke jinsha jo jisu betul kita kita hidup polisi pun nyepi berarut kane kade ka kubor nakam tampar khoj di sijur penang sudah ya tho chung kurim kane kade nuk sama bha ba mangibar khoj ni banbut ban sedang ya kaying kasem da ublei da kasnam blei ban the ha kaying kasem jungi marma klem blei imla blei polisi pun Gilbert Halmani Balari Simli bal ai kene nuk sama bha nakam tampar khoj ikun samla iban sasim yang kene sakramen nang ne sakmat ublei nang kutu ya kene kaying kasem nang the sei kene kaying kasem par khoj kijinga e ba ki don kam polisi pun di kiper khoj kiper lok di ba sangap ya kene interview ya polisi pun